As Joey Leag yn stóddi Rapunzel, ha sibh dul a dúnsaigh mar a thugas sibh túr amach a stúan san taithfheacat. Féimi an túr acu séasú sochgar. Seo beachgan je stúan a gcuidigh siú cleachcaigh ar son an túr agat. Cylinder bhó kitchen roll. Paper agus a ríist cylinder bhó kitchen roll. Cylinder bhó tubbe Pringles. Blóchichin plastic. Cart agus paper, a stukig cólag. Straws. Cart agus paper a rollig mar tubbichin, agus cylinder. A ríist paper dahach, cúpichin paper, agus ríist cylinder bhó kitchen roll. Lego. Paper agus a stukig cólag le tape. Straws agus cúpa paper agus stukig cólag a ríist le tape. Capla nio blokichin fuge. Úlan agus matchichin bicke fuge. Dúlan ille. A nuringen an túr agat a sísa sochgar le Barbie nio jéjak bic ans an túr agat. Nist, fiach an túr agat